tozaki nde kaka na bakisi kisi ezali na confirmer ngo ezali bo benga batu nyonso apoto ba kombata benga biso to solola kaka koma poudre ko uta est ekomi awa mbala moko Kishasa topesi batu basala vrai soulèvement populaire na confirmer yango naza ko banga te batu bayebinga. Adieu Kanambe, adieu Kabila, adieu Olive Lembe, adieu Mende, adieu Zakari Baba Baswe, adieu Nabino Noso et Sika Nabino, Nali Felo parce que bo bomi bo détruire. 15 étaient-elles, 15 à être enterrés, précipités vivants sous terre. Le tribunal de nos cœurs a déjà jugé le crime contre l'humanité et que nos bouches crient justice. Sisi watu wa Est tumekasirika sana. Tumekasirika sana na watu wanatuletea tena yale mawazo ya kurudilia tena turudilie kwenye pori. Justice! Justice! Holocauste congolais, c'est lui qui a massacré 5 millions de Congolais. C'est racisé de justice populaire. Ma communauté nyoso elamuki elobike enough is enough. Batu nyoso ya Est net babembe, net ba Fliru Bavira, net ba mushi, toza pe na batoka Kasongo, toza na Lusu c'est-à-dire batu ya Barega. Vraiment toza en colère, yango wana tolamuki tolobike enough is enough. Tozo telemela kaka mboka na biso parce que tala kaka depuis député wana lobaki ke il faut bakata 300 km. 300 km eza vraiment eza ka place munene penza na calculer na 300 km wana natali parcelle nanga eza na kati ba parcelle ba master msusu pe eza ka na kati yango biso nyoso anemo to salaki réunion na ba na volume na biso elekaki na to salaki réunion ya ba président nyoso ya ba mutualité awa na Afrique du Sud to lobike to telema parce que trop c'est trop, enough is enough. 15 étaient-elles, 15 à être enterrés, précipités vivants sous terre. Le tribunal de nos cœurs a déjà jugé le crime contre l'humanité et que nos bouches crient justice. Watu wengi walikuwa walishapoteza kimawazo ya kurudia kwenye pori, lakini sasa hivi tunarudishwa tena, tuanze tena pori. Manake namaanisha tuanze tena kimaimai upya. Kwanza mkiangalia RCD ilikuwa inakuya na misio ya kukamata Kongo, lakini juu yetu siye tuliziwia. RCD ilikuwa inapenda iprogresse, tulirudisha. Mpaka walishindwa na leo wanajichanga katika gouvernement. Ni nani? Ni force ya nini? Ni force ya Maimai. Ile yote ni Maimai ilifanya kazi. Maimai ilifanya kazi mingi sana muplen, ilifanya kazi sana mkongo. Justice! Justice! Holocauste congolais, c'est lui qui a massacré 5 millions de Congolais. C'est racisé de justice populaire. Bo, angalia image tutaona, utaniona msidi ya mzee. Kama tuko hapa kweli sisi watu wa Este tumekasirika sana. Na antuka na kukusanyisha watu na kuwaonesha kwenye Kongo inaendea. Kongo nataka tupotea. Kwanza mawazo ya kugabua Kongo. Sisi watu wa Este, message tunaipinga, enough and enough. Mtu mwenye anajua anatia kwa akili yake kama ya kuleta mawazo ya kugabua Kongo, sisi tunapinga naye. Na sisi tutadili na yeye. Na sisi atatuletea mawazo tena ya kurudia kwenye pori. Na hivi mawazo ilishakuja. Tunashimama kujishimame kama vile mie komanda.
Sikukuwa tena na haja ya kwenda tena kwenye pori, lakini kwa mawazo ambayo imepitika tena sasa hivi imenirudisha mimi tena nianze jeshi. Na hivi kweli ninaianza sasa, kwa sababu nilishaona waaskari wangu wote ambao wote walikuwa kijeshi wenye wako hapa South Africa, wote nilishawaona. Tulikuwa na kikao juzi na jana, na hivi hapa leo tuko kwa president kumuonesha gisi natembea. Na hivi niko naenda Kongo, niko naenda andaa jeshi kwa kuunga tena gisi tulikuwa tunaunga. Tuliunga jeshi na madoadoa, tuliunga jeshi na Nakawaka, tuliunga jeshi na Wazabloni, Badunia, tuliunga jeshi. Ilikuwa tulijua gisi tulikuwa tunaiunga, na haiko nguvu kuiunga tena, kwa sababu ni kitu kidogo. Msizanie kuunga majimaji ni kitu kia kukamata muda miezi, hapana. Ni siku kidogo tu. Sasa hivi nashuka naunga jeshi. Na usizanie kama sisi tuko Afrika Kusini hatupigani, tunapigana. Na kama kweli mnataka kutuona, mtatuona. Ile mawazo ya kusema ukamate 30 km 30 km, Wakongomani tuko wapi? Mbona tunalala? Asa wewe unaanza tia mawazo ya kugabua nchi. Mnyarwanda shimame. Tulikwanza waangalia kitu kia ajabu. Mnyarwanda aliishi Kongo miaka yote, tulikuwa tunaishi nao, hawakuleta mawazo ya kugabua Kongo. Sasa leo wafikie kusema wagabue Kongo, wagabue este 30 km. Hamuangalii mbali Wakongomani, muamuke. Mkumbuke gisi wakati tulifika Kalemi. Tulifika Kalemi na Laurent Desire Kabila wakati meeting. Kama mtu mwalikuwa Kalemi ataweza kuangalia hadithi. Laurent Desire Kabila alituambia mtume watoto kwenye jeshi. Mtume watoto kwenye jeshi ili tuilinde nchi yetu. Kama ulikuwa Kalemi utaangalia. Tulifika Salmabila. Kabila aliongea mtume watoto kwenye jeshi ili tulinde nchi yetu. Sasa kwa kuonesha kama sisi watu wa ese tunakataa na tunaipinga, chunga sasa uone mambo tutafanya. Na ukumbuke kama sisi ndio tulileta Laurent Desire Kabila, tulimtoa Rwanda na tukamuleta mpaka Kinshasa kumutia kupuvua. Na tuna ile uwezo tena wa kubadilisha mawazo ya wale wenye wako wanasema watagabua Kongo. Tunaipinga. Kongo mzima haitagabuliwa. Hata kwe nchi ya mbali, hata uende toa pesa kwa nchi ya mbali, tutakutafuta na tutadiri na wewe. Fanya hiyo nafanya, lakini ujue kama hatulali. Sisi hatulali, hapana. Usitukamate kama mambo mengi kunapitika kwenye Kongo. Tuko tunanyamaza, tunaiona tu hivyo. Lakini sasa mjue kama mlishaleta kitu kikubwa katika roho za watu wa Kongo. Walikuwa wananyamaza sana. Sasa hapo kwenye munafika sasa. Munafika mwisho. Sasa wakuonesha kama sisi watu wa ese tunaamuka. Hakuna siku ungetuona kwenye television tunaongea. Hakuna. Lakini sasa angalia kwenye tunafikia sasa. Hatujiogopi tena, tunaamuka. Na chunga sasa uone sasa mambo tutafanya. Angalia Uvira. Merci president kwa kunipatia parole, na ninakuahidi president kama komanda, ninakuahidi kabisa nitatumika na nitakuwa bega kwa bega na wewe kwa kuikomboa nchi yetu ya Kongo. Asante. Ngana na kueseye kaka kuexplique moi muke komanda abandi kolobanini azana mwa kanda alobike vraiment toza kaka ensemble, toza ensemble parce que eza makambo mabele ndeza ki introduction na alobike eza makambo mabele akotika este kendete ame azaki na mwa souci kolobake tubandaki kovanda na banyamulenge, tubandaki kovanda na barwande nyonso including pe na banyamulenge na kati me tozaki bien. Mais lokola balobi, lokola ka ba toucher balobi ke toka bola 300 km ya kuna na est yangwaza na colère alobi ke en tout cas jusqu'à la dernière souffle na ye a sensibiliser et puis
azo continuer na sensibiliser batu na ye. Il faut que toyeba ke ya solo ba mai mai bazalaki et puis bazali batu batikali na pays ba mai mai bazali ebele pe awa na Afrique du Sud tala kaka Congo na Afrique du Sud eza kaka c'est zéro parce que Afrique du Sud eza neti porte ya ko libérer mboka na biso pona ba diaspora nde alobi ke a promettre ke banda lelo ako banda ko sensibiliser batu na ye lokola ba ebani nde zaki message na ye alobaki ke azaki soda kala ba salaki na musée Laurent Désiré azalaki kadogo mais lokola quelques années si déjà leki nde bomoni ye na mwa nzoto ya munene mais soki botali ye na CD o ya musée ayaki bomona ye kaka azaka pembeni ya musée mais azaki mwa muke ya kukonda mwa boy azaki mwa muke yango nde zaki message ngape na bakisto lobby. En tout cas merci lokola lobby tondimi parce que toyebi mai commandant na otuna yo kaka balobaka ba mai bazana ngana yebi mais oko expliquer batu ba mai baza banani toyebi biso batu ya est toza na eloko te tondimi mais toza kaka na décision soki tolobi ki enough is enough, c'est-à-dire tolobi déjà wane si déjà koki et donc ndo baloba na Swahili inafika kumwisho donc ekomi déjà na fenango oko expliquer biso expliquer te balandi net ya ba province mususu ya ba région mususu baebaka ba mai te oko expliquer biso après ba mai bazalaki banani. En tout cas message nanga na lobby et pas ya batu nyonso s'il vous plaît à est ozala mubembe ozala mufuliru ozala muvira ozala mushi ozala mtoka songo ata esi deje leki ezala ya lusu c'est-à-dire barega place bozali monde entier s'il vous plaît bande konabiso bola muka tosilisa makambo ya 300 km ata mukete je crois Congo na biso ekokende te na yebi bazosala jamais il faut toyebisa bango ezakaje bakokoka kogabla Congo te toza sir parce que biso moko net awa toza na sensibilisation ya munene pona kaka tosala lumbe pona makelele wana etika naza sûr que tosala tout moyen possible toza na mission ezali kaka tous les moyens to banda kubimisa poudre neti biso toza awa en Afrique to banda kubimisa poudre à partir ya Congo poudre eye awa en Afrique du Sud et keimbala moko soit na Kinshasa et sali lumbe parce que soki bato bakomi ko bima sans froid neti to salaki na est komanda ko yebisa bino Banyarwanda na Bwegera balelaki na munoko amboka je dis bien Banyarwanda na Bwegera okaka est na territoire ya Uvira balelaki na munoko amboka to bomaki bango danze et puis batu ya Fizi boyebi histoire yango tolobi pona kisi wana ya mai to confirmer ango awa na Afrique du Sud Congo ya est eza moi jemuke poudre ye kaka Afrique du Sud to tindi ango na Kinshasa esala lumbe komanda yebisa biso mai eza nini parce que batu ebelenet batu ya Équateur batu ya Lubumbashi mais ba Lubumbashi je crois basi déjà bakoti mwa masolo tolo bakaka batu ya Équateur batu ya de Kasai batu ya Bandundu baebaka ata batu ya Kinshasa baebaka mai c'est quoi hein banasikia ka tu mai expliquer kidogo bambi expliquer bango yebisa bango ezalaka nini est-ce que soki vraiment oye na machete banakuya na mpanga banakupiga itakata au baye na obi bu net kama sola ya este itakukamata au baye kaka na masasi wana ba fizil babandi ko kobeta masasi papa eko bamba yo itakukamata expliquer bango pour que ba comprendre mai wana ezali nini kisi wana ezali nini et puis batu ebele balobaka bino kasi bozaki na kisi wana mwe batu mlikuwa na hiyo dawa koma Banyarwanda bakoma kiti Kinshasa il faut expliquer bango pourquoi to faire Banyarwanda bakei kuna na Kinshasa
yebisa bango il faut tout d'abord ngapi na ko répondre place wana il faut yeba guerre wana ezaki guerre politique et puis ezaki nde population de salaki soulèvement ba pesaki biso ba minduki te tozaki kaka na nini na machette na flèche talaka mutu aza na armée yo oza na flèche na machette obonda ndenge nini mais tosalaki bango lumbe bayebi 15 à être enterré, précipité vivant des sous terre. Le tribunal de nos cœurs a déjà jugé le crime contre l'humanité et que nos bouches crient justice. Toza donc toza souboule talaka place to komilelo. Ok, merci. Bazolando sikoyo na ba tunyoso ya ba restitution ya Uvira. Message nous ko pesa bango yo en tant que président na bango. Te message bango nde batindinga. Message na ko pesa kende batu. Il faut baye baka à partir ya lelo. S'il vous plaît, enough is enough. Trop c'est trop, c'est-à-dire banda lelo ba swahili nyoso toko banda kobi makaka na ekra ba télévision pona nini tolo bakaka este ekokende te, c'est-à-dire toko bandaka ko défendre mabele o eza makambo mabele ezaliko il faut ozela kaka mutu moko nde asale yo mwa aide te kutu nazo annoncer omoni bokoli msanga bande kona biso ba kombata bo bandaka kala ngape na bandaka kala batu bayebi omoni net biso ba swahili tokoti masolo wana eza promise botalanga net naza mwana muke naza na batu ebele bazo simananga wana eza message masolo eza kaka na est nazolo ba masolo bo comprendre masolo nini masolo o ekimisa 7 pays omoni na kin bozwaki 2 pays seulement bozwaki Rwanda donc bozwaki nde Rwanda na Uganda mais 5 pays tosilisi bango na est ba Eritrea ba Somalie ba Burundi donc et pays nyonso ezaki 7 ba tous wana bayaki mais pona oyo tozalaka nango fo tozalaka nango ya kobunda tosilisi ba 5 pays wana dende komaki na nini mufle nani munyamleng tango azola nanga ayebi soki muflero mutu ya est akoti masolo oyo déjà komi danger wana bayebi makambo nazolo bapona nini enough is enough to déterminer lokola tokoti masolo 2014 en tout cas naza sûr que tokolibere mboka na biso. Eh bien merci. Tozaki nde kaka na bakisi kisi ezali na confirmer ngo ezali bo benga batu nyonso apote ba kombata benga biso to solo la kaka koma poudre ko uta est ekomi awa mbala moko Kishasa topesi batu basala vrai soulèvement populaire na confirmer ngo naza ko banga te batu bayebinga. Adieu Kanambe, adieu Kabila, adieu Olive Lembe, adieu Mende, adieu Zakari Baba Baswe, adieu Nabino Noso et Sika Nabino Nali Felo parce que bo bomi bo détruire. Mambo Tessala Justice! Justice! Holocauste congolais.